Yes, nongeye guha ikaze kuri YouTube channel Perezida Felix Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Paul Kagame uyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda bongeye kugaruka mu itangazamakuru bavuga ko ku bushyamirane buri hagati y'ubutegetsi bwombi bushingiye ku kuba Kinshasa ishinja Kigali gufasha umutwe wa M23. Ibyo Kigali yakomeje kuvuga ko atari byo. Ese wakibaza nyuma y'iyi nama byagenze gute? Tshisekedi mu kiganiro n'abanyamakuru i New York ku wa kabiri na Kagame mu nkuru ikiganiro yagiranye na June Africa yatangajwe ku wa kabiri, bombi bagarutse ku bitangazamakuru cyangwa se bavuga ibiri hagati yabo bombi, ikintu kiri kubateranya igituma Tshisekedi avuga ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda gifasha umutwe wa M23, ariko ibi ngibi byakomeje guhakanwa n'umukuru wacu w'igihugu. Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko kuba babafasha